Pemirsa anutin Puro Dresta umat Hindu sani pacang ngemargiang upacara pancayatnya setata matur piuning ring pura kahyangan jagat. Silih tunggilnya nih ring pura pusering jagat Pejeng Gianyar. Sekadi sani kemargiang oleh umat Puri Agung Kedisan Tegalalang. Pura puniki kauningin pinaka titik nol pusat pemerintahan Raja Bali kuno. Rohe mangkin taler kedadosang titik nol nyane Indonesia ring ibu kota negara. Pura pusering jagat Pejeng akeh madrebe keunikan. Silih tunggil nyane kuentenan palinggi Ratu Sakti Pancering Gumi utawi pusering gumi. Manut jero mangku gede pura pusering jagat Dewa Putu bagiane. Pura inucap pinaka pusat pemerintahan Raja Bali kuno utawi titik nol Gumi Bali. Umat sanema duwe karya kepasti kayang nunas warna nugraha, mangde pemarkin karya sida memarki antar, sepisana nunas tirta sudah male, santukan ide sesunan ring pura puniki pralingga siwa amangkurat. Penglingsir Puri Agung Kedisan Tegalalang Gianyar, I Gusti Ngurah Putra kesarengin Gusti Ngurah Oke Mausang, Inggian tetujon Puri matur piuning pinaka edan upacara malikia ring Puri antuk puncak nyani kemargiang tanggal 13 November warsa kali tali 24. Upacara matur piuning sampun kemargiang ring abulan sani lintang ring tambis samian pura kayangan jagat miwah saat kayangan ring Bali. Kaping untat tangkil tur matur piuning ring pura pusering jagat miwah pura samuan 3. Tetujonnya nenten jatios mangde karya sida memarki antar skala miwah niskala saking wara nugraha ide betara mekabehan. Angin putang linggiang nanti yang berbeda lingsir papa tidak sarang ibu sarang duka dan dumugi labdo karya dan sida don. Makin matur piuning ring pura-pura niki. Kerinin nantok titiang nunas napi wasani galah ring hidup randel lapun ketan ke Tantris kemargiang pemiut matur piuning ring puro-puro sejebak Bali. Menika namangkin niki sampun sane pating muntat melanturang ring puro samuan 3. Berapa sawo sane jaging ngiring atuh? Napi Sementara sawo do sane puspo tan sawo puspo wantah sawo tara Pemudak saking negara saat Anut saking daging purana pura pusering jagat Pejeng inggih punika pusat jagat sane kapercaya wit ning gumi ring sajoning kauripan. Sweje Bali TV.